Ikaze cyane abakunzi ba Ishesha TV twonge kubakira uyu mwanya tugiye kuganira na President Emmanuel Gashamba akaba ari President wa communauté Hutu mu karere ka Nord Kivu, Sud Kivu na Ituri, akaba ari butubwire mu bibazo umuryango w'abahutu uri kugira, akatuganiriza ku programme nshasha President Felix Tshisekedi ya DDRC ariyo hagarariye Tommy Tambwe. Arabasha kutubwira imibereho y'ubwoko bw'abahutu n'ubwoko bw'abatutsi, abanyanga, abahunde n'abandandi. Nyuma arabasha kutubwira ibibazo by'intambara byongeye kwaguka muri Masisi Nyamaboko premier. Ndabakiriye tena muri Igoma, muri Etats-Unis, Canada na handi henshi mukurikirana Ishesha TV no muri Belgique. Reka twumve dukurikirane ikiganiro twagiranye na President Emmanuel Gashamba. Mazina nyitwa Gashamba Habyarimana Emmanuel. Ninjewe umukuru w'umuryango w'abahutu bo muri Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Ese ubu wabasha kutubwira umuryango communauté Hutu muri Sud Kivu, Nord Kivu na Ituri ibaye hute buno? Buno abanyamuryango bose bo muri izo ntara zose zo maze kuvuga bari kwihanganira amahoro. Amahoro ari kubakeraho gahoro gahoro, ariko tuzi yuko guverinoma yacu iri gukora ibishoboka byose kugira ngo ayo mahoro abeho kandi akwiriye. President Felix Tshisekedi yatangaje Tommy Tambwe ka President uhagarariye DDRC ariyo iriya programme gukura abafite intwaro mu shamba ikabashyira mu buzima bwa giturage. Ese mwabyakiyute nkamwe nka President ya communauté Hutu? Umukuru w'igihugu amaze gufata icemezo cyo kubushiraho, twebwe ntaco twagira ngo tubimubuze, ahubwo twagiraga ngo byihutirwa bashireho umuntu urabikurikirana kugira ngo amahoro aze vuba. Amaze gushirwaho rero yageze hano kuri Goma, nkatwe ng'abahutu yatwakiriye, twagiye kumureba. Nafasha abasaza, mfata n'abasore n'abagore, tuza kumureba, atubwira ibyo ashaka, uko ashaka kubikora. Ibikorwa byose ni atubaza natwe uko twamufasha kugera kuri ico gisubizo cyo yaje gushakira umuti. Ubwo rero byose byo dushaka ko biba amahoro, kubera turayashaka. Turi abahinzi, abahutu benshi cyangwa bose babayeho mu guhinga. Umuhinzi akeneye amahoro, agiye guhinga akamenya ko aragenda atarahura n'abanyeshamba babi, akagenda akamenya ko ngiye mu murima ndahinga kandi ndagaruka, nta mpamvu irambuza kujayo, nta taxi ndariha, nta kidnapping barankorera, nta barancagagura n'umupanga, nta mbunda yo ndahura, nta banyambunda yo ndahura nabo. Umuhinzi w'umuhutu ashobora guhinga kuva mu gitondo kare kare kandi agataha bwije. Kandi rero twenga abahinzi, amahoro abayeho dushobora kweza byinshi kandi ekonomi zacu zikaba nziza. Mu buhinzi tukavanamo inka, tukavanamo ihene, tukubaka amazu kandi tukaherekeza guverinoma kugira ngo ekonomi yacu izamuke. Niyo mpamvu twamubwiye ko turi inyuma ya programme ya chef de l'Etat, kandi tukiri inyuma ye, ahubwo turamuherekeza mu byose. Yaje
asanga twe twaratangiye ahubwo kubyira bose b'abahutu bari mu shamba kubera ubyara benshi umwe ahubwo akakunanira niba ariho ba indiscipline. Perezida wabasha kutubwira mwebwe nka communauté hutu mwaba mwarishimiye kubona Tumi Tambwe Mwamba atangajwe na perezida guhagararira iyi programme? Mwabyakiriye ute? Kubyakira yego arega twebwe nk'abahutu twamubuza gutora umuntu ngahagarikire icyo kibazo, ntaho twamubuza. Amaze kumunoma twebwe icyacu cy'ingenzi ni ukubona umuntu gusa wemejwe kandi ari mu programme yo kutuzanira amahoro. Mwarabyishimiye? None tugira ute? Bamwe mu basore ba communauté hutu baregwa kuba ari mu bamwe bari kuzana umutekano muke mu karere ka majyaruguru ya Kivu, Nord Kivu, hajya na Karehe. Ese nkawe nka perezida mwaba muzakora iki kugira ngo muhamagara abo basore bave mu ishamba? Akazi twaragatangiye ka communauté, twararondoje aba leader d'opinion bacu, ba pastor, abarimu, ba directeur b'amashuri, ba prefet, dufata n'abandi abanganga n'abandi bafite agaciro hano kuri Goma, tuja no mu Nyiragongo, tuja no mu Masisi, tuji Rucuro, tuji Walikale, kugira ngo tubyire abana b'abahutu bose bari mu shamba bafatanyije no kuzana amahoro makeya, kugira ngo ino programme nsha ije bayiherekeze, ngatwe ababyeyi babo tuyiherekeje bave mu shamba, intwaro zabo bazishire hasi, bakurikirane na programme gouvernement irabahereza. Baraja mu za centre de formation professionnelle, barondoze imirimo nshinga n'imishinga iyo basaidia kugira ngo babeho, buri muntu kurikirane nuko guverinoma irabitangaza. Ako kazi twarakakoze, ariko rero bamwe bavuyemo, abandi baracahari mu ishamba. Ni nkabangahe bo bamaze kuva mu ishamba bo mwasensibilize? Ni benshi, ahubwo bamaze kuba 800. 800 si benshi? Ni benshi rero, ariko bakeya bacarimo. Ako kazi turacagakurikirana, kandi uva uhagarikiye PDDR CS amaze gutangazwa kandi ari kuza gutegura uko ibintu biraba, yatubwiye ko Ingungu barashiraho isantere ya formation professionnelle. Ingungu ni Masisi? Ni Masisi. N'iyindi barayubaka i Rucuro. Ubwo rero turarindiye kugira ngo abana bacu tubabyire iyo baraja kwicara bagakurikirana n'imigambi ya leta yacu. Ariko natwe twamubyiye ko agomba gushira mu bikorwa promesse zose, kubera hari igihe tubabyira bakavamo, ariko guverinoma ikabafata nabi, ikabima ibiryo, ikabima ububereho bwiza, bagasubira mu ishamba. Noneho twamubyiye ubu ndo tucemera ko bakora ikintu batiteguye neza, bitegure bavuyemo rero bagire ukuntu kwiza ko kubafata kugira ngo batazavana. Noneho yababwiye ko amafaranga cyangwa ibyangombwa byose bihari? Yatubwiye ko byose noneho bihari, ko ako kazi ko kusensibiliza abantu ko twagakora dufite confiance. Ariko se mwe umuntu yasapotinga abo banyeshamba ari gushaka
kugira ngo insécurité ifite akandi kamaro siko atari ko kutwica ko kutumara. Bose bari kubakidinape, bose bari gutanga za taxe kugira ngo bagije mu mirima yabo, bose batakije no mu murima ahubwo gutinya ko batabafata batabica. None uwasapotinga abo bantu ngo bagunye kubamo kandi batuensekirize, uyo si abari gushaka. Ariko baje bavuga ko hari abalidere bamwe muri Goma, bamwe bagenda za Kinshasa baba bafashe izo mitwe z'abagwanyi. Bon, nibyo nibihuhwa be hari umuntu ngo batarega. Hari abenshi barigwa mu binyoma cyangwa kubakekera gusa. Naho ubundi hariho na za concurrence politique zituma babarega, ariko sinzi niba yaba iby'ukuri. Perezida, ubu wabasha kutubwira umubanyi bw'abaturage ba communauté Hutu n'abatutsi n'abandandi n'abahunde n'abanyanga muri Masisi na Rucuro na Karehe buno bimeze ute? Umubano w'abanyamuryango bacu turukukurikirana arega mu kwezi kwa gatatu itarehe 14 koze assemblée générale twakura bose abanyamuryango bose bakora validation ya statut na règlement intérieur. Muri ayo matexte lego yacu bivuzwe ko buri muhutu wese agomba kubyihanganira ku mibereho myiza n'ayandi moko yose, abatutsi, abahunde, abandandi, abatembo, abatwa n'abandi bose tugomba kubana neza kugira ngo ayo mahoro yo turi gushaka twenyine ntitwabishobora tudafatanyije na bose. Arega umwe ashobora kugenda mu nzira ye akaja kure ariko afatanyije na benshi yagenda atagere kure gusa, ariko akagera yo neza kandi yishimye. Niyo mpamvu twabwiye no mu nama zacu tubwira abaturage bose n'abanyamugi, abanyamuryango bose bazi yuko buri muntu agomba gukora ibishoboka byose kugira ngo abeho neza n'amoko yose bari gufatanya gukemura ibibazo biriho muri iyi si y'abanyamakosa. Perezida, hari nk'ibibazo bije biboneka par exemple Rucuro na Masisi na Karehe bira by'imirima n'abantu bafite inka, ese muje muvugiraho? Tuja tubivugiraho, ahubwo hari ibibazo byo dukemura dufatanyije, hari ibibazo byo dukemura par exemple Ndandi n'umuhutu bafitanye amadeni banze kurihana, tukahakorana perezida w'abandandi nanje tukahakorana tukabikemura dufatanyije. Abatutsi Mzee David Karambi turakorabora neza kugira ngo hariho ibibazo by'amashamba n'imirima atuka turafatanya. Perezida Kitsa Muhombo w'abahunde hari igihe dufatanya gukemura ibibazo hamwe by'abahunde n'abahutu, turihanganiraga gufatanya. Hariho amagambo umusaza perezida wa baraza yacu nawo yihanganiraga kugira ngo twumvikane. None buno nkibi watubwira buno mubano hagati y'abahutu n'abatutsi buno muri Masisi na Rucuro Karehe imeze ute? Buno ari problème tukeya interindividuel, ariko globalement hari ibibazo byinshi byamaze gukemurwa kugira ko umubano ari mwiza. Ese waba ufite nk'ijambo ryo wasaba abahutu n'abatutsi bari mu Masisi n'abari hanze byo wababwira? Abari hanze kandi n'abari mw'intara yacu y'amajyaruguru no muri Kongo yose, abahutu n'abatutsi n'abandi bose turabasaba umubano mwiza. Arega ngo umuntu yenyine yagira ikibazo
akagikemura ariko mufatanyije muri benshi irushaho afite umubano ni mwiza. Ugize umuvaze wawe mudafatanyije ndi wasinzirana neza. Ngiye abaturage bose n'abanyamuryango bo mu mugi buri muntu akore ico yagira cyose kugira ngo agire umubano mwiza n'abantu bose bo mwisi kugira ngo amahoro tuyagereho. Ngiriye jambo wabyira abanyamasisi cyane cyane na Karehe haje ababira bibazo by'imirima rimwe no gutema kwinka ugasanga inka z'abantu zatemwe cyangwa imirima z'abantu zafashwe ibintu nk'ibyo bababyira iki? Ibyo bibazo by'inka ya élevage hakabaho n'ibindi bibazo bya pâturage entre abahinzi n'aborozi. Twatanze za consigne claire ku ba representants bacu. Par exemple muri Bashari hariho Mbarusha afite ibaraza rye rikemura ibibazo by'abahinzi n'aborozi. Buri muntu umuhinzi agomba gukorabora akumvikana bagafatanya inka zawe ziranyura he kandi ryari eske ziranyura mu murima eske ikirimo cyatangiye bagafatanya kugira ngo inka n'imirima itazatuma barwana. Ibyicaro bibaho kugira ngo hari ikibazo cyabayeho nk'accident inka zirutse zija ngo kona kuzitemagura ndahariyo solution ahubwo ni ukugora ibyicaro bagashaka solution kugira ngo baragumye kubana kubera ndagiye cyo umuhinzi azagira ngo azabaho gusa nta mworozi n'umworozi akazagira ngo azabaho wenyine nta muhinzi. Ubuhinzi n'ubworozi bujyana rimwe bagomba kubana ikibazo kibayeho bakagikemura ariko muri baraza. Niyo mpamvu twagize ico twakwiye ngo ni igisenge. Mu gisenge cacu rero ibibazo byinshi bigukomurwa kandi twishimiye ko abantu benshi batari gusubira muri za justice auditora la police ANR ahubwo abantu benshi bamaze kumenya ko ibyicaro byo mu gisenge biri gutuma ibibazo byinshi bikemurwa kandi bikatuzanira amahoro. Perezida, hari nyuma turi kurangiza ikiganiro hari ikibazo cy'intambara yatangiye tena iriya ufamando premier. Ese mwaba mufite ayo makuru? Ayo makuru turayafite kubera hari abahutu bariyo ubwo macano yafashe n'abandi bana b'abahutu ahubwo bamwe bamukurikiye yabafashe ku ngufu bari kubabesha ubwo nabo turi kubasensibiliza ngo bavemo. Turi gusensibiliza abana bacu bose ngo izo ngwano ziyo bazivemo bakurikire imigambi ya guverinoma. Ese mwaba mumaze kumenya abantu bangahe bamaze guhunga n'insiziro nizihe zahunze muri Nyamaboko premier? Ni benshi ahubwo barutana 500 personnes. Abantu 500 ni benshi bamaze guhunga kandi bagahunga bakarika ibyabo amazu gabo gakabapiye. Niyo mpamvu turi kwakura buri muntu wese yabishobora agire icyo yokora kugira ngo iyo ngwano itakibaho kandi guverinoma yacu ije rero yo ije gukemura ico kibazo cy'ingwanosha itangiye kandi twari turi kureba amahoro mbere yacu. None hari icyo mwasaba uwo mu mashukano bamaze gufata imigwano? Navemo nareka ibyo byo kurwana. Igihe cyo kurwana cyashize macano turukubwira nihanganire kureka ibyo by'ibitwaro no byo kwica abantu no kubesha abana kubajana ahubwo niyiremese kuri guverinoma. Natwe turamushimira. Nyuma turangije ikiganiro Perezida Emmanuel Gashamba hari ijambo ryo agira ku banyamuryango cyangwa ku bandi bari kumva kuri Isheja TV? Abanyamuryango b'abahutu bose bari kunyumva
igisenge cacu gisaba ko buri muntu wese agira respect ku buri muntu wese w'amoko yose yo mwisi. Mbabwiye ko mwashobora kwiga ururimi rwanyu mu gisenge mukajamo mugakemura ibibazo biri mu mazu yanyu no n'ibibazo by'imirima n'ibibazo biri mu basore. Abanyamuryango bacu tubabwiye ko tubishimiye kandi baduherekeze mu planification zose zo turi gukora kugira ngo dutange amahoro natwe tuyabone ku bandi.